Oke. Anggota. Rokok itu lapar. Enggak kadis. MBG. Makan bergizi. Makan berkat gratis. Yo, bener. Ini berkat bayar kayak Rena Mobil Kak. Ya, yuk lari gue yang bikin. Pak. Lontong pecel. Mulai kan perapatan tadi kan mulai beruntol. Mulu bangun. Eva. Vega. Vega. Perapatan taji 30.000 ki. Lo, Mas Kur, mateng. Gak oleh rumah tuh. Daging sapi kok ayam wis anu kok. Apa? Sate. Kok sekilo 120 yo. Cina. Cina ya. Wedhus 75. Ning ndi? Bedus 35. Yang padangan 75. Tapi gede. Gede-gede. Pak paket terong blenger lah. Terakhir aku tuku sate kaya 30.000 jan. Si 10.000. Si piro 8 kaya 8 10. Ini pengen nyatir. Ini ya sih. Yo kan ngene cukup yo. Ini kena iki lho. Iya. Lalu patene yo. Sing gak doyan mangan yo. Wah. Nyate bolok di sini nyate. Nyate daging sapi. Wah, ini Malaysia bolok. Borneo. Lanjut untuk besok lagi. Wah, untuk daging akeh-akeh. Jam sore. Orang mendat. Ayamnya mas dulu enggak? Ayam namanya sak belunge nang kabeh. Kira ngono. Sate Mas Muri. Lontong Mas Pri. Lontong yuk. Dibakar. Iso. Disoteng, Mbak. Kirimno ning Jawa. Ning kene ben kira gak mangan. Parah nek wong wedok tek wong iki ra mangan. Ning dinjen grabu. Ngono mulai kuru isin ta ya. Oh, bacok iki bos iki. Menang kuru-kuru iki cowok ini. Wis belum? Ah, tak ini wangi. Dia gak pindah-pindah. Bakar. Saya manusia yang Enggak parah-parah.